Alhamdulillah wis tekan ngomah ning desa iki. Ibu Rani aku beli. Assalamualaikum. Salam anakku wedok. Kayak lu waduh no padahal mengkono Kok suwe kok ora balik kok. Aduh. Iwaya bodoh situ bodoh lagi. Itu dong, betul rame. Udah rame. Mas balik. Oh iya, Mas balik, aku balik. Mudik. Belum mudik. Alhamdulillah ketemu ibu. Bapak yang di bu? Pak Lungo. Bapak lu mau ngeliat apa? Ngopi. Oh, ngopi Kapan kanca ora. Alhamdulillah tekan rumah.